Kubai fibaro saisin ngawan hangne ba ani thoi fiba yakani ka film HABAN TONY imur release biang mentau niu banai Agas. Dengan next kam ba mafisia kumba fitrang ban pet kani film dag ba fitho aki social media bangi kwa ban pet biang kani film dan ini kwa ni thang sha ban pet kani film bangi Bijou i tena takada ma kwa bang release biang kani film saisin ya gaji thang ka jong phi ngam kwa ban pensop ai damn kata kadai la santrik Agas mentau senam arajarat puar kapor kan long kharwish teng arsteng but sanchiteng nang hits kam ba pin ajing kersan hakani kasien kabasan pangin pi kani film pi kan meti meleran ik kam la jong ngale iyo memang ha mentan ngai ibi filibo itu nuntu pi ang perman meleran nga aku bani thoi fi ba kani ka film kan dai kasien ka bakhado pangin pi fi amar ba Bijou himenta kinwan rat ka tuki fulke kata kamut direct the satellite ngimnum la shuban pi yakini ki film bangi jupni man ka pod ki projector amari kani ka film HABAN TONY kala alai ka film ka barim benta san snam ngimnum la shuban pi Bijou cinema amar maki kila rat ka tuki fulke kata kamut ki sound system lu kila apher do projector ngim la shuban pi ngamji me min le kumni man ka pod balai li naduh badang red haduh mentah mar kemat ngayo i kadau ke mesim juang kaeng kadau ka tunun juang kapat memang tebi uspang kata balai dari mepang ka mesim cume mi ing ka dodot cume mindi dengan ikia mi perkat makan ni kena acing sup cing tengah dengan mesim cume itu di bampan i sobha banwan kanang ban pet ye kan ni ka film nama ka dei ka sin shisha ka bakhado bangin yo i bangin yo pen i pisia ki pat ba pat mangiru ladang ko bangin release biang minum la shu ku ba e jonga ngada trang ban long jong pi Bijou menta ko awan ka 2K 4K kata ka mod de UFO direct na satellite takana te nimla shuban pri daw projector kan kembangin jupan iman ki film lani haman kapor bangi pri ni ka film tentak daw kan ka de kasien ka bakhado bangin pri Bijou cinema nangets kam ba mapisia baro ki pat ba pinon ajing kersan ye kan ka film nama ka jing thang jong pi ngiru ngi kwa ban pri tentak daw ka jing thang jong pi ngi kwa ban so we nak lawi pen i biang ni ka film kata kamu pensa situ ay baru sicingam balak ngai jitu hi nilalet bod ki site ki blog link bagi internet ban pan donation na bon ki charity bat ki brio batrai man sobha hagal lang ka perthai bani rabi kunsuat bat ki beran juduna ni shandoro yaki yaki stam jongki bat ki juduna jongki bat ni pa ka lang ka perthai santarik indotrik pratrik daitrik hadu shipotrik tang drusni te sobha warwan ajing kersan ni ka film banilam lam ki para jong phi ki bampat i ka ni film ki bahing basem jong phi ki bampat i ka ni film wanilam nama kan ka dik shisha ka film ka ba pen enjoy la ni ka dik entertainment film ka ba pinso tanat lut ya baro ki pinyo ka jing rakhi pinyo ka jing show inga da pinyo ka jing h para arnot pin ilet baro na shadong takda pinum babi haba pion pet ka ni film sangat kumni miyam kumni itailing ngan bom kumni ngone ngon tahi ngone jadi ihar tangga tahi na kalian jonga namdan issue bat nong hundai ashkor pa red na pisia baro ki baju kersan bat e ki film pasi pasubha wana ajing kersan bia ya kan film ke jongi ka ba kerteng HABAN TONY ka bangin pen menta haw santrik Bijou cinema haw benai Agas takata ka kapor wan ong yepi ka dikharwish teng arsteng bat sanchiteng kamut ngin pen nado santrik Agas hadu shipotrik Agas tang rusni klem pi ku ba e ngamla shisha ban kle ban ajing kersan ya kan film menta kekenti rukum tangga tai fleksibel